Halo Sefua, so necessita tobi, Samoa tulai, fa. Everyone, hold your arms back. Dear Heavenly Father, we come to you with humble hearts and pure minds. We ask that you bless all of us today with wonderful and growing happiness in your honor. We pray that you continue to Nurture our spirits and faith with your everlasting love and kindness. We ask for you to cast heavenly protection. Saint Joseph, our patron. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Moana. Julius. Usai male. Ina ile alofa male anga lele o le atua. Ona lona anga lele malona alofa ile soifua male ola. Alofa ngia pea ile atua. Ya sanga fa tumu ya le uta ile poto male atamai. Le vai fulu sou. Sala ina soua. Mafua isia. Le anga na toto iai te o le tautianga na i le tua masanga. A foi la e tapisa le so. Sala ina tapisa. Mafua Afioga i felela. Ai mai se le lau monei. O le Iai la le manatu. O le so. O lea ua tau fai puea le o feloa ma le matila e pei o le fetalainga le tautai. E pei o upu le vasa loloa. Onga whaangota sa ngole ina. Ma o mali. Nga tai tua i ngā wanoa whapenei. Ao le nei o tātou silo. Ai leo tua o nu. O lana whātou whala inga mamau. Ma lea lofa i Samoa. Ia o pai alawa lea wā. Lea fio. Ai ngā e tolu. Ai ngā sa tupua. Ma ai ngā sa mali e tua. Ai ale. Malu ili fale lua. Mali fale tolu. Pai a whatau to ia. Wā, tafa le fionga ili taitai o le malo. Ia tu fo i seisi tu. O pai o Samoa o poto. O lea ua. Tau soa e le fionga ili li Palemia. Wā o le tamao le atunu o Samoa. Pai a wā. A inga malatu tama o tama fo i malatu wa inga. Le mamalu i le usonga tu mua mapule. I tu au malatu. A inga i le tai. Male waa o fonuti. Le foi wa mamalu tawe le tai au male aso. Wa lea wa fio mai le fionga i le felela. Fionga ya brother Kevin. O lea foi wa fio le fionga i le. Tamai taipula le tato kolisi. Le fionga ya tau ilili. Anne Marie. O pai a whatau to ia o lea wali poi le tato mota nei. A wā le wha moe o lea so. E ono manatu lea. O le langona me. Ma le langona ne. O le anganga o le fia i le nei tai au. Ia o te. Ma la au wha aloalo tuai lau o fionga i le tamao le tunu. Lau o fionga i le lauli o le mali e toa. Polata i vau Fosi Smith. E fio mai. O tala mai au. Ia se ye. A wā ia le. Launga o le nei aso. Se whamalo si au fo ialo ma whanau. O lo au tawina i lau kolisi. Na e. Utu vai ai i tau sanga ualu. Lau o fionga i le. E Palemia. Ata alo fatu i le nganga whaaloalo.
e le paia ma le mamalu maulunga o leua tātou whanga poto i le nei fo i tae au manuia. I le fio wale au alungo sunga i riwhelela. Brother Kevin, mai se Brother David, ia lau sunga i le tamaitai pule, tau wirili, ia malau o fionga le sui pule, ma le mamalu mawalunga o li, ma tamaitai whaiaonga uma o le tātou kolisi. Wata alofa atu fo i le paia mawalunga o le tātou kolisi o sangata Iosefo, i le vasenga taitai, le uru taitai, sui taitai, ea mataitai uma, ai mai se fo i le paia mawalunga o le tātou waonga, mai lava i vasenga mātutua se ia o i vasenga laiti. Ta alofa tamaiti. Ua au tulai le ava ma le whaalolo tele le nei tae au te whaongaina le nei ava no ta ua. E mamoli atu ai le nganga whaafitai tele i lau fionga i le tamaitei pule. Ta wili ili ia ma le sui pule. Ona ua maua le ava noa au te sau ai e tau te Feiloai mo le urua i teimi se tae au whapenei. Asfuru lima tau sanga taluai. Na ufa ua i nei le aonga al kolisi o sangata Iosefo. Tasiva valutasi se ia pa ia tasiva valufa. Ina ua iu aonga na mata mai mulivai. Tasiva fitu se fulu. Se ia pa ia le tasiva valusfulu. Sfulu tau sanga. O aonga i mulivai mai le prima 1 e taul form 2. Tasiva fitu sfulu. Te o le tasiva valu sfulu. O inana amata ai le fofoina o le olanga o ina. I te tonu le ainga o malisi Samoa. Salo teimina ele i whananau nisi o tau. Au le tāua le nāo tae au maaso whapenei. E tau te whaalongolongo ai i mea na tutupu i a mameo le anga i elu mana i mo le ola o ino o tau whanau. Sa mātou whengai ai ma le tele o li whelela no mai a mata le aonga i murivai. Brother Kesimia, Brother Jerome, Brother Rano, Brother Patrick, Brother Stanslow, Brother Claver, Brother Comic, ma le tele o whelela sa o ina na mātou au vasenga ma le nā teimi. Au iai fo inisi o whai aonga Samoa sa iai nā teimi Mrs. Rosa le whatoa whamawai atu nei, Mr. Vito Hunt, Steve Lapen, Mika Smith, Johanne Fonti, Brother David, and many others. Ona sifi mai la ia ino mātou su e mai form 2 i mulivai. Mātou mai loa urwhale i tonu l'kolisi o sangata Iosefo i loto pā. Tasiva valutasi se ia pā ia tasiva valufa. O ina na mafuta ai ma Brother Kevin lea. Mai le nā teimi atoa. And Brother Kevin is one of my English teacher. Brother David 11 was my religious teacher. And I was storekeeper in our tuck shop. Ma le tele ma le anoa ionisi fo i o whelela sa iai le nā taimi. Sa tau aveina leo la o ina. O le kolisi o sangata Iosefo. O se tasi o kolisi e whai mawaainga i le atu nuu a toa. Tulanga tau ola o ina. Tulanga tau a mio pulea. Tulanga ia o onga. Tulanga i tau vanga ese i to tonu le atu nuu. Tau vanga launga, tau vanga wha Samoa. So o se tua inga competition i to tonu le tunu. E le i whaia ina le tātou kolisi teimi umma
a o ua onga I tangata Iosefo. E ia li felela ele mawhai o na ngalo ia te au. Le ngau felela na e pito I sili na sa wā ia vai tau. Sa le I o tau meni tau le fue ai se I matua fue ai le toto. Brother Julio and Brother Savilio, those were the most disciplined brothers we ever knew. Le onga le langa ina yaua ne iai se metasi se. Aua ne iai se metasi fa le tonu. Aua foi ne iai se metasi I uleanga I lo volanga. A o le fuele na. O le fuele na na fa sa o ai lo volanga. Le wa lai no tu atu I o to luma le tengri nei. Wa avea uma Palemia o le malo Samoa. Mai o te manao foi e vatu le whaasoa lea mo o tau uma le tae au le nei. Alo ma whanau uma o le tātou korisi o tangata Iosefo. O le tātou moto mai muli vai, whātua tua I le tua. That is our motto from our marriage brothers muli vai. A tātou mailo I nei St. Joseph, tau sisi I mea le lei, tau sisi I mea pito sili o na le lei. Mai o le manu lau tile na. Sa tau ave ai lo o langa a o wai te tonu. O le o onga I te tonu o le tātou wa onga o korisio sangatu Iosefo. Mai le prima 1 e tau le form 2. Mai le form 1 e tau le form 5 I St. Joseph. Sa mātou sa iri tupe ai mo le onga nei. Ai mātou tele I o mai I nei loto I nei le fua. Sa 5 fundraising uma. Siva I tausanga uma, sfurfa tausanga. E su e ele tupe. E fau le onga nei. Ma mātou nei a whasala mātou le onga. Na mani leo mātou ti tension e vele umar ko ngā wha I whelela sa I nei. Mata pena le ano fale e fau le onga le nei. Na I ul mātou wa onga, I uloto pā. Ele I uma. Aisea, o le fatua fotu le tapenanga o le aonga le nei. Le woto iai le tai au le nei. O lona winga tama onga uma le ia te o tau le tai au le nei. You are very blessed. E tau te o mailo tau tengi. O tau no nofo ni fale malu fa penei. E fai ei o tau assembly. Fai ei o tau lotu. Tau no nofo ni fale aonga le lei. Manongi le lei tau toilets. Le lei me fai tau me ai. Le lei malai fai tau ta longa. Ma le lei uma mea mo o tau. All good facilities. O no tau langona lea. Whaafitai lea tua. Te lele ngā luenga sa ta pena mai e isi ta matuai uma. Ma whelela malato uma na ta pena mai lea matanga. Mo loto wau ngā tupulanga I le nei vai tau. O le tātou wa onga o korisio sa ngatu Iosefo pe no whai atu mua. O se aonga I ai le tūlanga o le leadership I tonu le tunu. Le uruai Palemia o Samoa. Le Afioga ia mata afa fiene Naomi. Mata afa fie me mulino ulua. O ia foi o tamatuai a malisi. Papena foi le Afioga ia tupua tamasese. O ia foi o tamatuai a malisi. Papena foi le Afioga ia tofilau e tia alsana. Sa onga foi o ia I malisi. Papena foi le sunga ia tu le epa, sa I lele malile ngoi. O le tamatuai foi a malisi. O le foi la wo mai le nei te, o le wo tau sisira mai. O tu la I ai e avea o tai I le malo. A o hau foi, sa whawhai lele I to tonu o le tātou wa onga I malisi. O lo ingoa, sa ia so ia o le watea Schmidt. That was my name. That is my registered name in the school.
from 1981 to 1984. I lo aonga ato mai muriwai e tau mai nei St. Joseph's. O au o le uru taitai, I'm a class captain. From Prima 1 to Form 2. I was always been a class captain all these years. 10 years in Muriwai. Whātau sanga i nei St. Joseph, sa o class captain for Form 3, Form 4, Form 5. Ai uai na vea uma prefect, ta siva varutolu, ai avea uma head prefect, ile ta siva varufa. O tele initial mato senga o vatu male, pas furu lima sur mato ul mato tausanga. To tele I ulelei, famasino isi, foma isi, loia isi, accountant isi, fai pisinisi isi, tele ngā luenga lelei isi. E iai fo I mawhai pule, iai e sa avea minista, awa avea uma Palemia o le matou senga. O le wheau moli moli mo outou uma tama whanau o le tātou waonga. I outou manatua. O outou o tupulanga e whaauaua. Le ingoa tau le leia, le ingoa tau waloa, ma le ingoa le lei o le tātou waonga o le kolisi o Sangata Iosefo, ma le kolisi I Muriwai. Pei ono tau sila fia o le tātou waonga, e iai le anava tāua masani. Marist family, marist school spirit. Mai o le fatu lena, ma le aonga sili lena, no umaua ina uao au ina u le aonga malisi. O lo wola wha mau popo mea. O lo wola e te vaai tu uma ina ia mau popo le aonga. Mau popo le fsota inga o tama aonga, ai meise whai aonga, ai meise li felela. E le mawhai ai o na ngalo le nganga whaafitai le ngā luenga tele. O fsile tunei a Brother Kevin po fielo na soifua. Palu se fulu ma le lima tau sanga, tau tua mo le atunu. Mai stato pat tele. Brother Kevin. A mai foi stato pat tele mo Brother David. Form 3, Form 4, atu ua le aonga ina teimi su el part-time job. Ona saula o Brother David. Tusi lau tusi apalai le New Zealand, mal Polynesian Airline. Ma te oi maisitama to fa ma te part-time I o le kako o le polincia. Su el mato pili mo lista usanga. It is always to be remembered. A humble beginning and how the brothers has been supporting us all these years. O le whiau mo tātou le taimini nei, tupulanga o le tātou waonga kolisi o Sangata Iosefo, o sui leo langa. E le taimina, o vai mai ai msalo po le, lima sfuru tau sanga taluai whanoa no alava. I was very disappointed and very sad to see that the discipline in our college has gone. Wa matanto ula vale, fighting in town, and do a lot of bad behaviors. Talo ma lie lava I le alofa o le atua. Ina I efso soani il tamaitei pule, manisi fo isa tau avele o ngai nātaimi. Ia toi li lifa mai le mele nei o le amio pulea I tonu o le tātou wa onga. This year, I was very happy to see the results. O leo tātou toi mei lunga le academically level ma results, ua le lei tu langa tau results o onga mo tātou, mais tātou pati.
O ina na umai lo le fifia. O ina na umai whano noa. Aisea, o mea na e loa ai le au ngā o le mea le whai mo le tātou waonga. Ba tau nei o te matuai, e te mā, e te lafi, e te mā siasi. Pea e vai atu i lau waonga, e tau solo mua le amio wa lea le taulanga. Tau solo mua le amio le pulea. Ma o e whai winga e leo ni winga le nao, lea o atu le pulea onga ma whelela mo o tau. O le whinaunga, whinau i. Ma mauai le ngō tau le lei o le aonga. Ma mauai le me le lei mo o tau whanau. Ma mauai le me le lei mo le atunu. Ma whaaua wele ngā luenga le lei mo o tau mo le lumanai. O le fatu le nā. E te tau o nā watu ai se upu whamanatu. Se upu whala ei au. Ia ma se upu ti mai mo o tau whanau. E sau pea unga tupulanga o le lumanai mo le tātou waonga. Uma foi loto teimi, e o mai isi. A le ale mea tauna whai e o tau mo tupulanga lele i o mai. Whai lesi platform le lei. Awane i o mai lesi o ngā tupulanga ua leanga tātou results i suenga ma mea. Awane i o mai lesi o ngā tupulanga ua tātou wheo li tūlanga tau talonga. Tulanga tau wa competition me vafa whenga iai i autou loa whaile me sili ma autou. Ma i autou sila whiawo. E whapena le whasolongo leo langa tau le leia mo so se aonga. Langa i le nao tātou se aonga. There are other colleges and schools still competing the same way we do. Nā tō silfia i le nao tātou se aonga. Au le tū sili na tā ua ma autou whanau. O le ala ngā luenga e whai tu umo sangata Iosefo a e alu lo e tau ave lau ngā luenga. Maua lo tiu te lelei, tau si e lo tau maa, tau si e lo tina, whai so tō rua au lelei, sau whanau to tele. Oh yes, you will be. Tei vana ngā ai, o e eise si o tau, fia pa tele, o fia whelela. Ile nei aso o te whalerina le nganga whaaftai. Lau whionga le te mai tei pule. Ia ma lau whionga le sui pule. O le wu maua te rua whio mo mele i tū malo e tasi te whale vai maunga. Ia ele e tau wiso ina lau rua ngā luenga. E mei se fo ile maave ese o li ima te mai tei whai aonga. Aftai o leo te vai atu yaso lofa pasi. A mais tātou pat tele. He was there before me and he is still here. After Yuso. After ilo manatu. Matu ato e fisi sesi au sasa tele. E tafue o maila wari ia pe ale usta. After yatu ilo fisa o a onga uma, tātou au whai a onga ese uma, o tō uma lava, tupu mai, i ta mali i whai la unga, ma o tō uma o ta maitai, mali i whai a onga. Wha mā lolo tō on sa i le whai ngofie, te mā lama le lei lau tō ngā luenga. A ia lava lau tō on sa i, ma lau tō whapalpale, o te vaai ma lau fia, te le swinga o le tātou a onga le teimine nei, tūlanga alwalu luma. Le fa wo to vai ia fa solo mai tūlanga o so soani el tato malo one government grant ia on sai mo nei te mi se to vai di po lava na tu pepele ai. The next budget will be 26-27. We'll see how it goes. Ia martūlanga e maua so soani mo tato wa onga atoa. Mori vole nganga whaftai tele i ri whelela, whaia o ngā uma peo no whaatia para Gavin, para David 11, malato uma ma whelela uma. Sa ngā rulue, mori le nganga whaftai. Ona o le tūlanga, e ala i le tautua ina o le tātou wa onga. Pape nā fo inisi o whelela ia. Brother Siosi was my classmate.
Whau mai le aonga au ni masao. E nā mai le nei aonga whatasi. Whau tuanga muli muli. Tangata Iosefo wa sui leo langa. Stay away from drugs. Say no to drugs. Say it. Again. Again. I can't hear you. Anaya. St. Joseph, elele lo to langa imena. No smoking, no alcohol. It will destroy your life. Levo fayat. I have never smoked. I drink sometimes when celebration comes and only on red wine. But no drugs at all. Fau tua ti au tō whanau, aua ne o tō tō fotofo le me lea. Aua ne o tō tango fia le me lea, le tango whaini le tato malo, e fufulu le me lea. O tō, o le lumana i o le tunu, remember this. O tō o le lumana i o Samoa, mo le lumana i. A le leila o tō, o a fōling o le lumana i o Samoa tātou te iai. E le lei, o le tua lalo le nā mo o tō whanau. E o tō tō anga le lotu. Remember, tātou we are Catholic people. Manatua. Te talo. Ia mawai po o whai le angelo. Ia mawai po o whai pel tātou solofo malia i teimi tau matalawhi ngai teimi o aonga. Te lofo ni nai whai lava mo o tō i teimi uma. Ai awane ngalo. O le atua o le tātou marua papa tātou te ilo aile me te tau na whai. Nei la tai au o Mike. E watu la upa malo si au mo o tau. Peo no whai atu se mato vsenga. Ia maua lunga uma whai longa o tangata. Taxis. Te lele o onga na lato iai. Pau alo qualification o what we name le onga. Wow, o le Senior Master of School Spirit. That was my award from St. Joseph's College. And here I am, the Prime Minister of Samoa. Ese uma wala le ri e whaonga ino tātou. A le wala pito i sili o na tāua. O le tangata na te whao maupopoina le tātou waonga atoa. Le ala lea, pa ia man mamalu le nei aso whaaftai mo lo ua wanoa. I stand before here today, your principal and deputy principal and the school teachers, brothers, as a proud ex-students of St. Joseph's College. For the last 42 years, I've been here, even though I was in school in Nalafua, but I was in Lotopa. Never forget the good times and the learning that the brothers has gave me to make me who I am today, a Prime Minister of Samoa. My advice to you all the students of St. Joseph's College, our motto is to make sure you strive for the best for you, your ainga, your family, and for your school. That was the vision that was built in by the brothers when they arrived in Samoa, early 1980s. To taught Samoan children in the marriage spirit of the family. And I'm very grateful. And I'm thankful to my parents who brought me in the marriage family. It's where I am today. Standing up here are very proud ex-married and ex-St. Joseph's College students to lead the country of Samoa. And I advise you all, the legacy has to go on. And I'm very grateful to learn that the son of Honorable Minister of Women is now the head boy. Come here. You look like me. It's not easy. I've been there 2 years.
a prefect and a head prefect. Tātou waonga o le maupoponga o le mesili le nā malitaua. United we stand, divided we fall, as everyone says. So make sure you have to support your head prefect, your deputy head prefect, and your prefects, because those are the people that look after, stay secure, and look after the perimeter of the school to make sure everybody is looked after. I have to say this one more thing. Politics, as you can see on social media. But I still have to say this to you because you are of marriage family. There are still exchanges between me and former Prime Minister Tula Epasai Lele on Facebook and social media. What is deeply in me that we are both marriage family. And I know there's a guessing what is going on between us. I ask for your prayers so that politics can be solved soon. Marriage family is united family. I always beg for that. Because o tele mana si sila mai Samoa, wa toi feta ia tama malisi le fainga o por kiki le tunu. Don't take it wrong. Leave the politics to us. You concentrate, stay focused, and stay brave. I just hope one day Tulepa will accept that I am now the new Prime Minister of Samoa. To keep the peace and harmony within our marriage family. Ia manuia o tau whanau, ia manuia fufuanga uma mo le lumanai, o te awanoa pea o te sau e whai, wha malo si au wha penei. Iso se teimi, tau te manao mi ai. Tātou talo I le atua mo li whelela I a Brother Kevin and Brother David. I o tau sius tae te mai te pule, ma le sui pule, ma le tātou waonga. I o tau olofangia fo I tau te lango I tamatuai malisi uma. Mo le tātou waonga mo le lumanai. Alofangia le atua o tau matua, your parents. La tau nei pito sili na tinga ina. I le tau aveina o ngā luenga mo uto umal whanau. Last but not the least, St. Joseph's College, o te leto e fia vaai lo teimi o taitai le atunu. O to iai ni mea wha le tonu e tau valea I le ngō le aonga. I ask for that. I humbly ask that. Aua nei to iai ni mea wha le tonu pe tau ai o tau I ni a mio le pu lea le taulanga. Aua, o talo atu le mena. Aua nei to e whaia ni mea mi o matanga ma me uma. Pen fo tātou malakapi. Iau tau olofania, va ai le mena, tau la mua tātou, o le aonga tau sisi me pito sili na lele. Ai oi whinau. Oi whinau mo le lumanai e toi Palemia fo I sesi malisi le lumanai. Po sesi kolisi o sangato Iosefo mo le lumanai. I was sitting right there 45 years ago. Now I'm standing up here, children. Now I'm standing up here. Tai le malo le tunu. There is always a better man, and you could be one. Payu maseleo, o sau moli atula o soani le mo tatu waonga. Se fulu wa feta la. Soani ona le to au saula valea o moli atu whawhetai ma le nganga whawhetai. I wish to donate Brother Kevin and Brother David to all the teachers and our administration of our school. It's a token of respect and token of thank you to invite me to come today and say remarks for our school 10,000 tala. Ia manuel tatu taiao.
Whoever desires to be great amongst you must be ready to serve. This is the verse I remember if I think of the journey you have been through, your Honourable Prime Minister. You have been serving your whole life, and now with the most significant and important role in your life, you are leading our country. I want to thank and honour you on behalf of our students and the staff and our Marist brothers for coming out to us and giving our students pockets of pearls that they can take away with them, inspiring them to be leaders now, which could mean that in some time in the future, they too could lead a country. It's one thing to be a leader in a school, as you once were, our head boy, serving our school, but when you became our Prime Minister, you've reached the ultimate level of leadership. Leader of our country, leading our people. We pray that one day, one of these young men sitting right here in this hall will hear the calling to be our next Prime Minister and will carry on the legacy that has gone before them. We continue to pray for you that the Holy Spirit strengthens you, especially with any challenging decisions you have to make, and that God continues to watch over you as you serve our country. It is with humble hearts we present our gifts for you. These are small gifts of our gratitude, of our thankfulness for you giving up your time in your busy day to come to our school and talk to us. We have in there a premium Danard shirt because that's the house our Prime Minister is from. So he'll never forget that house. We also added a bit of a Dita shirt in there to let him know who the ruling champs are at the moment. Jokes. Right. But we also have, we also have a formal shirt with the crest of St. Joseph on it for our Prime Minister to wear in special events and special meetings. And there are a lot of other little gifts there presented for him. We are so proud of you, and I know that you will always be a proud Marist boy, and we are so proud of you to claim you as ours. We know that you will continue to carry the Marist spirit in your heart, and wherever you may go. Thank you, Your Honourable Prime Minister. Those are a few words, but also this morning, you really touched our young boy's heart. I could see you spoke with passion, with love, and almost tearful speech, that I would say, because I think this is the first time you've come back as Prime Minister to speak to our young boys. So we want to thank you on behalf of all of us here for giving up your time to be with us today. I think our boys have prepared a few songs to remind the Prime Minister. He'll remember, so we can start singing a couple of songs just to remind him of what it was like 45 years ago. It hasn't changed. Tua tule mana
tau pola sa tu. Tunu le Afioga ile li Palemia. Ia ua talifu ai tau fo ile Afioga ile tatou pule aonga. E fai mafongaanga o le tatou laumua nei. Ia ila le tali tonunga. O leo ua mapu le sasanga le utunga vai na imoli no uma. Se polata emo. O leo foi ua mapu le toa le soainga na il namo. Ua maua foi le pana poloa le teine o maa. Na fuai o na tailoloto a ana e taitafola le tua masanga. E le to e sili sa mato upu o le na ua uma o na saunoa le Afioga e le tamaitai pule. Na o na whaalua o sa mato. Ngana ile nei tūlao le aso. Le anga e whainga tā. O leo ua to ia le kolise o sangato Iosefo. Ile whaalo alo mo walunga lea ua tau au ina le Afioga e le Palemia. Ia e whailo leo e whai mafonga tau moli o le Afioga e le tamaitai pule. Ia e lai ngā whelela. Sunga i whai aonga. A maise le lau mua o sangato Iosefo. E whaleo atua ile a nganga whaftai tele. I lau Afioga ile. Le li Palemia. O le tamara le atunu. Ia o se lupe whalele al nei foi kolisi. Lea ua. Lea ia se sangato Iosefo e le imita. Ua tu matile, tu matila, mamatie le lau mua nei, ono tau mawhainga ana tama whanau. Nei lata e au, moli le ngā whaftai tele i lau Afioga le li Palemia. E tu sa ai ma le whaavano ina o lung taimi ta ua, o taimi e mawanga ta, o le nei ua e whio mai tala mai au, e wasa upu wha marusi au, Ialo mawhanau o loa tauina ile lau mua nei o sangato Iosefo. Lua la mātou whaftai. O le se leni pa ia ua e foaina ile so. Ea, ele ai se manuia il kolisi o sangato Iosefo. Mātou te tau ia tuai lo wanga le lei. Ona o lo manatu i alo mawhanau o le lau mua. Ala mātou te talo ile atua. Ia sanga whatumu i pea ile. Tō whapa ia la utu. Ia walu whianga iai mau ngā luenga whitao tiu te mawhaiva ua wala wina aio ele atua e ala ile taita inga o le tātou o tunu ile nei fo i vai tau. Ia, ele ai ase whaiva e asa mase mau mau pa maluru atu po le asa au tu sila le tau i se tau mawhainga o se mea alofa whātau waa. Ia ua tāpena ina ele Afioga le tamaitai pule. Ia, wala ua Afioga. Ia, wha atoa i lo sila ile atua malona fina ngalo. Ia atoa ai se tau mawhainga le nei kolisi. Ia, sau se taimi tu ama le fua matatala le filia li. Ia folau i langi maa. Ia, la whangia e lau Afioga, e le atua lau Afioga. Ia wha tumu pea la utu, wha folu mai le langi. Ia walo whianga ei mau whaiva. Wale taita inga o sio tātou o tunu. Mau foile, malosi la Afioga le li felela. Ia, maise la Afioga le tamaitai pule. Ia wale whianga iei matiute le au tauina o whanau o lou tu vai mai le kolisi o sangato Iosefo mai, le fonei. Ia alofangia le tual nei aso, ia whamalu na alofa, manu me oma ilo na whatasi mai toi taimi, vi ia i pea lo na suafa, whaftai. Ia o leo wa, musu mai le Afioga le tamaitai pule, ia e fia pu e ia stato wata ma le Afioga le Palemia. Ia mo le tatou kolisi atoa mese ia alo ma whanau. Ai se i mua na pu e le ata o le matou sau whainga i luma nei. Ia ona whasolo mai lola ia leo alo ma whanau. Ia wale pu e ina o le tatou wata wapena fo i malainga whai aonga. Ia fio mai, so mai tatou pu e ata whatasi. O se tai au e le au maua. O se tai au manuia le nei mo le tatou kolisi. Ya, ia le nga fai au sumai tala mai au, mai se pu mo mo tatu wata, ya ona pu ele le ata ma whanau.
Tata tai tai, no whailalo, no whailalo, no whailalo, whailalo. Tata tai tai, va mole. Kaika. O mai tata tai tai. Okay, sit down, boys. Sit down. The front of the table. So come through and sit down. Coming through, sit in the front, year 9 students. Sit down, make sure everyone can fit. Year 9 students. The other side needs more. Wasi, make sure some kids go to that side. Go to this side. Have a look. Sit down, face the front, year 9. We've got about 100 year 9 students. Move in. Move in close. So actually move along here, make another line. Sit down here. Year 11, sit down here. Sit down. Right. We've got the year 10 students left. Is it year 10? All right. Come through here, year 10s. Come and sit along here. You guys move in. Move inside in, move in so the year 10 boys can sit. We've got enough there on the stage. Don't cover our sign at the back. Sakalia, Sakalia, move away from the sign. Boys, don't cover the sign. Move. What is the sign? Maybe a little bit. You can't. What does it say? Okay, never mind, never mind. Stand up. All right. Okay.
Thank you.